KSA Lamding Road to Muniram Rongpi Naga to Maphan Long Lake Jor Akoi Kipi Aputak Lam Clark Kachipi Karbianglong Development Association NGO Pentipu Bilang Milia Tuat Kithomalong One Day Seminar Program Kipaman Pon ASDC Lapen SSDC Amayalong Kevarapas Difu Manjaka Chelenga Tuar Miles Pong Along Kachetong Ada berita long bani berita than bang thari harmoni be non berita ton pen arjik tha hamre ni thibare ward number 1 European ephong ke cho hi thi khong phala long program party pen BJP along kaching be dun atum phan MEC Mongol Singh Timung laben em rup sing tuna tum kang tum karne ajay mek pa dopona berita ka news pharang ke hundor kropen berita nang pale Labangso Kangthum Karni Amailong Ramson Bipen Mai Chiphan Ponsi Mailong EM Rup Singh Teron MEC Mongol Singh Timung BJP West Karbi Anglong District along Dun Mai Phu Harmon Bipen Danglok Ongdung Kithege Dinga to Mailong Chetong Dun Mailong Kadu Kawe Pen Don Trok Kebra ICAN HSDC Congress Pen AGP to Methang Asong Pen COC Parivartana Party along Chingbe Dun Kachingbe Dun Mia to Maphan BJP Asong Hin Pen BJP Phutup Lapen Mafla Karbak Pen Si Kangthum Karni Padopon Nangkileji Town Committee Kiliga Hutke Hamren Arong Speaker do Kawe Troksita BJP si Highway Pupusi MSC Mongol Singh Timung pen pherang ke pen chihut chipura hut ningje Hamran maya long Troksita ini kisiru tu kat halon orang tu kalau tu deh ini dan ajon tu dah don kebra isi alisita don koraisi ajon tu logo apa nak kaya sih tapi nak pun don tak na apa kan belek adol ba parti long adu tu kan alang tu manu ciri siapa nak BJP long Kewan masih soal kan mat hadam lo kalau long Troksita kaya ni kisiru Pini don ko an lo kan lo ko be KSA Lamding Road Atumpen Muniram Rongpi Naga Atum Phalong Le Kejor Pu Akoi Kipi Aputhak Aruni Phaikre Troxy Arni Lamklar Kachipi Khotkhoti Gotom Bosti Muniram Rongpia Methang Hemalong Phirangkia Mai Ki Padopon KSA Lamding Road Atumpen Naga Lapen Bengolia Tuma Phanlong Le Chiri Isialong Sika Lakre Phopen Kejor Pu Akoi Kipi ke Ahok Kalipusi Rongpia Sang Hopen Ningje Athe Ram Singh Inti Along Suri Hinra Kre Troxy Ningkan Phaikunia Chiklosi Kinamdun Stanon Puta Tangka Kipi ke Choklim Kavya Jok Longle Pata ta Longle Lang Puta Ningje Lasikoson se Pata Ningke Choklim Le Langle Nilikupusi Kejor Long Jimapusi Muniram Rongpi Pen Pherangkia Mai Ki Padopanalong Ningje Pon Long Lejor dia Pusipu Ram Singh ti pen Muniram Rongpi Naga pen Bangali yang Long Lejor at Chiri Silong Lakre Fofu Lake Chobai Athema nitum Kejorja Power ta belang Atheni li Ram Singh ti long silong le namdun pen no anta pota tantum transfer felang Lasi KSA tu nephan lahina power ke lake Chobai lasi ahok puti nephanang karina yang si ahok kali puti netinta cingsai nang kokpo la bahai bangke latum Chobai lasi bisar pamine la bangke athema lang tu nephana koita ba bahai chokche hada lang tum pulo chiri silong lakre pho van sige jor pu kumma pansi ne ke jor lo la so bang na pak langon aku ni no anta majok anta George lang ne menaji Jepang Thailand no anta lapu ke safa ke pasurun da tangte lang ne mena dokan mai chikim lo la so an vet la asinilin pen ke se meda chuning rilo la se nam tumta chingwai pami pensi nili phanja ta mai na arju Difu Langmili Tower Kokthom Bhomta Arni Hithialong Aruni Phaikre Troxy Arni Karbianglong Development Association NGO Pen One Day Seminar Program Kepadopon Karbianglong Development Association Amaipu Angtong Phangcho Pen Mailong Lam Thike Jai Ponke Rongrup Chepaklar Et Nangji Langmidli Arong Along Risoi Jangatum Kacharli Ington Tedet Nangji Jojor Chulang Anathuta Ba Khai Tumason Chukang Tip Keng Op Keroi Pen Danglok Emithang Akhai Tumsi Klem Lap Nangji Ba Khai Aphan Jojor Chulang Anathu Asap Tatawar Pek Pedet Nangji Pusi Lam The Jai Pon Lapen Rongching Bara Tawar Kok Thom Pen Sarthe Singnar Arong Gachilenga Tawar Kahino Thek Tika Puthak Karbianglong Autonomous Council Kacharia Tumaphan Pachini Dam Nangchi Anpada Prek Jamawar Saita Karbianglong Autonomous Council Pen Kichu Endun Akinang Sotlopota Karbianglong Development Association Amai Phu Angtong Phangcho Pen Lam The Jai Pon Nun malam support pandina paman berita mungtan pon niksina
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Atur Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamu pi putat berita long bang tulo. Difu police station ke parlo angkang aruni Phaikret Roxy arni Difu manja ke celenga tuar pi miles po along ASDC lapen HSDC amiting along kewan abas humni kecitong. Kacitong abas number AS09C6655 lapen AS12 E2827 pusi pang teklo. Bas kate war abang phupen nangathandun atengki bang photum areng solo lapenon amat ke Difu civil hospital along si selang bom lang. Humni abas kacitong ilong pop atheke miles for along to war kewak wang dokok lapen ang parta kachepek athai kavedet pen cement men aphit pen kewang abas patong dun derlo busi kate war abang phupen pharangke tumphan than pachini dun. Basket war abang phu atum pen WDSI kampan prapjin pen to war kewak adiman kebang RG phanta chuning ripon pado. Sulpen kan dang gun phile hai na piu lo keni phi bang kari bang turning mande ya nang memang ke dak ida ko prang ka di bang ida ko ka da do ko mande ya so ka da ko man badek sang nang ko ni no la phi kari bang nang ko ya ho la ke dek sa ka sinan tu ida ko la ra sa nang ro mande alang do bang ke left side si isi khain lo la so aprang pas la nang la gari indicator to na we gari brake light brake salt brake karai mate do Tala la napi sang napatong der le nama. La napi lo ke bang ye ne ke. ba ni balik ko tha Boleh patah ke. Ene pi fansi ke bang hadak pan ye. meeting ada ke si do meeting Biasa meeting masih ke bang. no la tuar khai no join lo bo alang tong nang ko ke di ane la so sai se dulu ni gari buma pasang ko ko tinta an injured ke bangan lo injur bang ni tapi timbang an dulu ina ko kan nang itu no injured dela injur ina Siapa le Harakhat lems along kedam tang ningkan pho an kechoksi aruni Phaikret Roxy arni lebang so lem puthot ningkan pho aparman kilik padopon thulo
Kelik ang tara rong rat ang no paklang pon lo. Kelik along kechidan nun ji aphan ASDC Congress lapin BJP atum ang bongsi chidan pon lo. Sitame kelik ang thek abang ke ang ton pen amar si BJP atum si high lap lo. Lapen akapre ka party aphan ka chithianta pawangon edetlo ke haiduna tumamen lapen vote kilong aphai lapuson henlo rangsing tokbi pak pharu plira choksikebra choksi bikram tokbi pak pharu plira choksikebra pho sojol nat pak pharu plira pak chokebra pho lapen biswa boro pak pharu plira pak plikebra ki thomla pen kadoko vepen bangkri phodma phan committee pangni pon phetlo ST SC pen thoniram khwalang lisi pak pharu plira pak choksikebra choksi ana vote chipalong pen chipahaidun lo mesen pen kilik kipado Jia Phanpura Difu Pen Wangsi Kelang Chari Dun Atum RO Dipak Mondol Senior Inspector Jiten Rongphar Junior Inspector Pirus Ingtila Pen ARO Rajanti Mungatum Pensi Kilik Esek Ing Samjin Pen Langdun Lo Kilik ang tek kepaklang det pen apijong kilik ke haidun abang hubang pia tumapan em konsing rong pia rideng pen enutin tumapan karbia poho ipak pak pen karcho sai patupon rat amai pia hud lems amai pu thuniram kropen mai chipaim pu ponsi alang lipen amat alhui ke pachinya por enlo Alhui Sarpo Amana Peng Pen em Konsing Rongpi, Manpeng Alhui Aman Pen VDC Chairman, Jyoti Timong, Block Mondol Achunbang, Ramajan Chohaya Tumchetong Dun, Rat Amai Pelong em Rongpi Pen Lam Theke Jaipon Atengke, Labang Swal Lems, Kapareng Verja Pan Nili, Nachilang Dun Verji, An Parta, Kiboja Tumapan Sorkar Ben, Kipanong Piateng, Asang Lapet, Longlia Jang Chuanta, Kibi Pachitang Rapet Nang Jipus Alhui Sarpo Pen, Lam The Jaipon. Ada berita bang lapang sikang tuan pon ila 2 mei thang me kardom